morning. When he day 3 na niya. January ni somni le pariat aniya. Tuna hian jing dar sari le minute somni le pathum aniya. Hey John, a Muslim khop mai hi. A video web a boy Twitter chara an export an ensure le zaka chumen nuwa chuan YouTube pa. To kan channel an da le ta a. Tuna hian jing dar sari le minute somni le pathum aniya. Ei pastor road felanen. Kan thlenna hotel kotte kan fanga. Ti chuan thingpui in pa in adur ko thler te kan han fang zor don ni. Hei kan hotel thlenna ni adur kama hian pastor road fela omme ka hei a GoPro kenin a vlog ve me ka ni. Jing dar sari le me somni pali mani se hei rin ain mian tlem hle mai ko thlera tukin hi pathian ni ania chumi ni wang chon kongkam chai dorvel po om lo ni mai theya ti chuan hei dorin hongvel te porin ain dar sari pelam pang mani se mi an om lu tuk lo pathian ni tuk ani wang te po ni na rin ome helai thingpui dora hian breakfast and put the second inanga unaw te hau pon thingpuin lo inani hai thingpui fan the kan in dona hei tuna hian an siam don vel an chok don vel me kan tuna bo hute chini tel dona wow nice very nice Urot pelen a chok vak lo ni don kha atu yang chon thingpui chu thingpui fa thai don la ni kha apai tre tuisa thingpui fer thar kha tuisa thiar kita chon bo nu te kha tam deu na suak ta ti kon ku chuan abong a thingpui kha a tak lo thei lo tui lo thei lo Nôm để tất cả phía tu để cái mà đi thấu thì cần như mũ nôm tóc cần phía ra đi tiếng cười đâu khát sống thì tuyển in này thôi em drone te lo keng la azia de turan ya ma se flight a min man kan lo wa in drone kan keng la drone ti han keng la chuan ti hian an kho chung vela te han thlo ti la thaviau don sin ma le o when Sunday ni wangin dor hi atam zo gen hong lo ni ngai turani cái tấm vé bò anh ấy không về phụ đến cả đinh ni e việc kinh doanh tấm mấy liền tập mỗi tập bò when Republic Day niya kan ho to pa havin hotel nei tu ten Republic Day mga kan ho to pa chan da poi mo khop mai India Republic Day kan mangani tu na khan kan ho to pa hawin Thank you. Yes. Republic Day, everyone. Pangpar đã thấp mày. Ế khẩy.
tu na jing dar le me som pakhat ania voin kan program hi dar kwa inkhom kan chananga ti chuan voin a hian he Jnpc inkhom pui hi triak dona zan inkhom om to don lovani tu na hian hei kan ho tu te nen hotel kota kan oma kan ho tu te kam chuak kan ngai thalok don ani ai tu na hian adur hotel miduna kota reven lalrot fela john mission secretary nen kan ding don meka jing bo ruak anom khop maya chun lam chu avot lamain avalum deu ve ti turania zana po kan thopui te hian hotel min lo book saka AC room min lo provide kan lom hle maya helaya hianin kan chan phak lo lali suwa awangin kan han chang le thina ko han le lali su krista zar meu ania kan thlen na hotel hi Zakopa pastor Zakopa Soidan chuan adura hotel thaber atia chu min lo book sakani ti hakan reporta ti chuan soito thin angin kan flight an delay na sat lu to ka wangin nimin lam chopma lam thleng man lovin chno lama tragin zan lam te kan an ho ve roya ti chuan voin hi atop ni lo ni le tareng maya khua avot lam ai ma in kholum lam alani dewa wangin anuam viawa then khatan chan ni nom ante zikara po tui votin du thu samin nge ni ein bol the he helai adur hi kan mi masa te elitism India Rama UPCI missionary international UPC kan han ti thin missionary lo then mak sat na ber khania helai muna hian kan ho tu masa te ho kha mualiam to tam tak anomanga chung ho chu adura hian bible college te an lo zukal to ani chung te chu kin tlai lama te po rem chang ani chuan tlaw kan tum anga voina hian convention center a kan han kal khom le anga sang chung chu kan pel lo de win ka hria sang borvel kan pung khom thinin ka hria ni zan te po lum hle ma se tharau lam bo ruak atha khop mai ani ti lai kha kan report ni ta se la kumtin ke ni ho hi el Jnpc ne na kan tho ho nu hian enge ni inkhom pui hi kan zuk man pui to sang ni pani kha Jnpc te ne na kan in contact ma sakber chu ania CDB bian le kha min ron thona ti chon sang ni pani veka khan ama saberatan anni ho hi themi kan assembly a khanin anron telta katrang khan kumtin kanin simton ani ti lai hakan report ni se tok me ne kha kan ho to pain kan kaldan chan chin tang puite sei to a he ki po tun chu ma hen ho tu te zara an kalve theina rem chang kan ne he ka vai khat kalna ani mizana inkhom te kan an chima anom hle maya Jnpc te ne hen tho ho na thu thlung ta ziakin inkhom pui kan in chim ton thina kan assembly a te pon ni anon kala kan assembly te pon on chim thina kan pon ti hian kumten in kan zuk chim thina soita ang khan tu ni ka vai khat kalna nia anuam ka ti hle maya za kan inkhom bo ro te kha anuam ani thu sei tu po khan hun kha aren lo kan ti don nge ni anga lalpana om pui tharawin soi nung khop maya soi re ang ai khan mi pui khan nge ni kan ti ang an ngai sak chakhop maya dar riat rik main thu soi chana dar kwale chan ve pela khan kan thu sei tu khan soi zoba tharau lam nen atop lam hun te kan han manga an chul samaya kan beina samai khania anum khop maya janin khom ban lama cho te kan han eya tiang chuan zan khat na chu kan han mang zowa ajong chang thla kena hlok thak ka ti helaya kan tho pui u nau te mun sang sang changena ron kal khom beste chang chang changena local khom ani kerala mai ni lovin karnataka te an maharashtra te west bengal te tiang chang state chang 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 khana local khom ve in khom po kan thanang phop maya an hol kha alen te lul neng khan
อันขัดเวกมายาอินคอมจะพอคันเลี้ยงโลเล็กๆข้าอันนี้ถุดนั่นจะคันหันโดเบลเวรุมกินจะชูนี่จันขัดนะอันที่ไม่ละกันนั้นมังเจ้าอันนี้บนที่จอดนี้อันนี้ดาร์ควอลเลชันเวทอินคอมกันจันเลโดนะจิงกันนั้นทว่าแห่งไลบอร์เวลเตกันหันเลี้ยงกวลชินาวกเตกันหันในกวลทิ้งปุยเตกันหันหัวกันหันอินาจะไล่เห็นเบรกฟาสต์เตกันเองจุ่มจอดชนอินคอมตัวนี้กันเพย์ไม่โดนกันเชียนเตเฮาโปให้กันเฮาตุป้าเฮาวินจินเปลี่ยนรวมกันตีโตค่ะเองมาเสเลเสละอมลาวะหรืออมตีเมลอมลาวะที่อันรวมแล้วมายาไอ้พอให้มิชชั่นดีพาร์ตเมนต์เซกเรทรีกันนี่นะงั้นกันนั่นกัลเวอันนี้ที่ชวนมิชชั่นดีพาร์ตเมนต์เฮียนสปอร์ตที่พอให้กันเปเวJnpc เตหิอันมิชชันนารีชาวมาตูร์ฮีทัดตินกันทนเวอันนี้ที่เตค่ะก็ทำเชื่อตากันหันใช้เทลเวดูก็คันปุยอเมนลำแนนเฮียนทอเขาได้ทุ่งเต็นหันเสียก็ชวนมิชชั่นดีพาร์ตเมนต์ลำเฮียนสปอร์ตลำปังเตหิกันตุ้มเวทุ่งอันนี้ที่เตค่ะกันโลเทตานกันหันใช้ดูอันนี้เองข้อมปุยอันนู้นข้อมไม่วันลำโปลัลปันทาราวิมินอมปุยง่าลิมตะเกินกันมังตุรักง่ายอันนี้อะไรกันเราไหมตัวไหนเฮียนจิงดาร์กัวเลมินสมลีปฐุมนีกันอินคอมนะกันกัลไมน์เบรกฟาสต์กันล็อกโดนะกันโฮเทลรีเซพชันก็ตาชวนนินให้อินคอมตัวนี้กันอินไปเลยเดียมตัววันนี้กันอินคอมปุยตบนี่นี่ให้กันหูตุปะเฮนันมอยครบไหมเบรกฟาสต์ปุริสับซีกันหักแม่กันนี่กันอินคอมน้ำมันจุกันเช็งเลต้าให้security แต่พออันหนาทิ้งตะกี้นั่นเราถูกให้กันหูตุปะมาช่วยഒരു വലിയ പരാക്രമം ചെയ്യുവാൻ അഭിഷേകത്തോടും കർത്താവെ ദൈവശക്തിയോടും കൂടെ അവിടെ നയിച്ചതുപോലെ ഈ ഒരു സംവത്സരത്തിലെ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 23-ാം വചനഭാഗം भजन संहिता 136 का 23 वचन അവിടെ ഇപ്രകാരമാണ് ദൈവവചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് वहाँ वचन में इस प्रकार लिखा है നമ്മുടെ താഴ്ചയിൽ നമ്മെ ഓർത്തവന് അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് उसने हमारी दुर्दशा में हमारी स्तुति ली उसकी करुणा सदा की है ദൈവം നമ്മുടെ താഴ്ചയിലാണ് നമ്മെ ഓർക്കുന്നത് परमेश्वर हमारे दुर्दशा में हमारी स्तुति लेते हैं Kini Mizoram UPC te na General Assembly kan nei laya kan unaw Jnpc te zai tura kan som ang hian kini po helai mun kan thlen hian zai turin min han som ve zirlok na le lok na po nei lawin min han ko thuta hian phak ang togin han zai ve ani kan thiam wanga zai ni lo ti kami lo hriat saka lalparo puina zo kani kan zai ni ti laya kha mi lo hriat sak turin kan nge na cheu
I and my Father are one. Hallelujah. അതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞത് ഞാനും എന്റെ പിതാവും ഞങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാകുന്നുവെന്ന്. And we worship our Lord Jesus. Hallelujah. അതുപോലെ തന്നെ നാം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്. And we tell them the people of India. അതുകൊണ്ട് നാം ഈ ഭാരതത്തിലുള്ളതായ ജനത്തോട് നാം ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കും. The name of Jesus. The name of Jesus. We tell them to all over India and the whole world. പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. उसको क्या फल मिला? അവൻ എന്ത് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു? उसको जेल में डाल दिया गया. അവനെ ജയിലിൽ കാരാഗൃഹത്തിൽ ഇട്ട് കളഞ്ഞു. एक नौकर से അവൻ ഒരു വേലക്കാരൻ एक कैदी वो बन गया था. അവൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ജയിൽവാസിയായി തീർന്നു. और वो जेल में रहा. അവൻ കാരാഗൃഹത്തിലായിരുന്നു. देखते देखते അവൻ പോകെ പോകും. हालेलुया. हालेलुया. उस घर में रहकर उन्होंने काम किया. അവൻ ആ വീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ജോലികൾ ചെയ്തു. अपने मालिक को अपने मालकिन को खुश करने के लिए बहुत कुछ किया. അവന്റെ ഇതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ച എല്ലാവരും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കൃപയോടെ ഞങ്ങൾ നടത്തുമാറാകണമേ. നീ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മുഴുവനും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും നമ്മുടെ കർത്താവും നമ്മുടെ ദൈവമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും അവന്റെ സമാധാനവും അവന്റെ നന്മകളും അവന്റെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള സകല വിശുദ്ധ ജനത്തോടും കൂടെ ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെയും എന്നും എന്നേക്കും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. Kumsang hele som panga Jnpc annual convention sutikhan lo chek ta der meya zanin khom kan swen khan om to don lowa chuan Mizoram hian dinner o lunch nge jingcho te meng jingcho kan e hawanga chuan keni lampo chile ma kan phei don ani dân rịa nút núng tiếng nghe cho chuồn nút núng riêng cho nút núng kỳ lệ đó na hey part one na kan thi rang khan với na tom ya hian roi top kil ho le do ni với sabzi hi chicken chicken hai chicken beef bo bong sa ni tui ngo tang le bong sa hi bu chiar khu man tiang chi khan mai thea tu na hian han kau than ku pa ten chot ei meka zai ma si god bless you no pante
When you hian hey Jing cho Gar khat le hello my name is right there Pentecost Media Pentecost Media ka Sunday school no pang te kha din anh channel là ngay upload đó cần anh về đuôi đi tiền tia anh ngay nút thiểm khóc mấy cầu thần channel vinh te kan hàng xí lá cho nên Pentecost Media channel này lâu anh đó nia dàn lâm mi te po hay cần upload te cái din tia khai LED hoin cũng là hiện chọn mấy cái này Zai Masi, God bless you. Anh so ino ho di athim khop maya. Auto exposure mangin. For anten kan ti metri na. Mase man ho thi le tiang blocking ma chon. Lo ri tlak ve khop mai ti lai kan han ta sela. Ai lai hian an pa valai. Ka fan upaten. Bat khai na an ti le me ka. Jing cho an ei me kan tu na hian an tu lam zelanga heng te hi din na lam kan tu nau te kum som pui oneness tu ten ni an general assembly te po ai o tirin an rin chim vetrina lo convention Jnpc in hian thir tu te lo hu atan te kan u nau thu thong wan tu te hin cha ve te hi hian ani son hey God bless you voina kan sabji hi bongsa ania dizana khan fish curry kan hea an sim thiam kop ben ro ai ro bol te hi tui thina ela ma hian una nu ho ki oma a chen te ne na in ti bo nge man khai an fa tu te po hi an boy kop maya với nhà hiền thì rồi chơi hi cảnh trần thêm khóc bây giờ anh phải tu te số lại anh phải tu te chỉ là số English thì mà lâu ẩm nậu bây giờ thì với đi anh rồi xiêm giặt te thì anh sẽ số lắm với te cảnh hành do ta với đi bị cả hiền mi sáng khát bor vel tan rồi còn bola cho anh budget ta hiền nuôi khát anh in đào về với đi bị cả tan hiền cho anh cần măng dấu đậu thuốc cần măng dấu kan dai lo lek zo kan ni an ti chuan an sa siam hi bongsa hi keziza an siama an kanga zo na kan siam ang deuh khan ti chuan arsa hi bongsa e the lo tan khan kezi somji panga borvel an siame an ti boka ti chuan an cho chum hi kerala rice an ti ang khan ya chuan kezi sombe le panga borvel apung viau di karing cái số điện để bằng áo về lần tiếp hẳn rồi video na anh xoay đi cầm chung đi sáng có tiền cái số điện bằng áo mua về anh hẳn hisab trên đi chân với nhà hiện của hiện chung không cái chuan vừa cắm chết anh ấy thì lại khác thì cái chuyện ta làm về sinh ta sẽ là với nhà hiện mi giặc quá trong mi sáng khát mua về thì cần xiêm thì về là chủ tiến người khát mua về xem Don tibok ani thầy lo lắc cao thầy lo hết tha là được chứ còn bón cho thầy cần ấy dấu to
hết anh bị tế đèn hiền hồi tiếcกันห้ากะโลมาเลยอะไรอีดอนจ้ะ Ngay dạ, đúng không? thì cái này không phải là mình này á thà lại pon tâm PYD te hay là bây mà tôi đã đến gặp thì chúc mấy này còn bạn cứ đi làm gì quan cái sau sống ngày đến thật đua mấy à dar thum le minute som thum pathum ni a tuna hian ko chi kan pan le don ani so lai so kan chuan tur ani a Jnpc annual general conference chu pathian hruaina hnuaiah lim le lo tling takin kan hmanga tuna hian kan tumram panin ko chi kan pan le to don ani Yeah, the Pentecostal Church in India, district office and TSO. Hết thì cần bale nga, thì cần hold pa how win, and mani meet. Pastor Robbie is our district secretary. Oh, is it? Jnpc. Hi. Hey, hello, hey. Pusi jimate hun lai tranga UPCI na an lo lei to khania. Hey, vena hian kan holama. An tàu về rim thả cắn tía hay cái an tàu qua là thì cho anh so lại son Mizoram Hall mà bây giờ đi là so Mizoram Hall là nia hey hi hari Mizoram mình đi lawin eli Mizoram mình Mizoram Hall thì mình pu ania là hi cho anh là hi an district secretary. What is your name, brother? Robbie Matthew. Robbie Matthew. He's a Robbie Matthew. Yeah, district secretary. District secretary. Yeah. South India district. Southern district. Southern district. Yeah. So today we have visited. He's our assistant general superintendent. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. His brother Matthew John, assistant general superintendent. Is it? Oh, Yeah. No, assistant superintendent. Southern India. UPC not UPCI. In India. UPC in India. He. Just wait. UPCI assistant superintendent. What his name? Matthew John. Ania. You have resided here or not? Yeah. You are settled here? Yeah, just now. Helai hian ako sa ngalan ni hey. An hun hi hanen wala. Sa pho sul nu khat chu ani thau na chungin athingang reng khop maya tong mai lo ni se. Please tell me that. Your good name, please. Reverend Pila Rinama. I'm General Superintendent of Mizoram UPC. Oh, yeah. So we visited the General Conference of Jnpc. Yeah. We have been there. So that today the program is over. For we are Bible college. Till now it is running or not? No, it is not running now. Okay. In okay. This year it will start. 3-month course or 6 months? In Malayalam or in Malayalam? Not English course at all. Helai hian kal le ila hoite. Helai hi hey. For the glory of God, this Bible College building is dedicated on June 12, 1997 in memory of Reverend and Mrs. Elise L. Sizim, founder of Bible College by Reverend Harry Sizim, Director of Foreign Missions, UPCI. Tia in ziaka, ay alung len tha khop mai ani lai te kanan kal
mana kan tlo to chu mana kan tlo to chu helai han tlo le kan du rim rim ma helai hi tharu course Bible school helai hian Malayalam ania starting from February or June, July, August, September, October, November. December. Oh, okay. June atang in December thang 6-month course. Anti hela hian tihan in ziak le to God be the glory. The United Pentecostal Church in India, Bible College, Adur, Kerala. The newly built first floor was dedicated for the glory of the Lord Jesus Christ by Reverend Patrick Miller on 1st 8 August 2018, which was presided by Reverend D. Jyoti Raja Singh, General Superintendent UPC in India, in the presence of the Executive Board member 2016 to 2019. Ain ziak bok ani alung len thak khop mai heng lai vela hian kan pastor ma sahu khanin adu ranan ti taw kha chonin puzai ate pusai nu na ten adu Bible College ka lai kha chon han ti ve lai kha kanan siat fo kha ania chawang chuan most of our previous leaders in most of our previous leaders from Mizoram, they are graduated from here. Yeah, I know. That building was hostel. Yeah, that is a hall. Hall. Yeah. So tuna kan hu mek ki helai hi Jubilee Hall ania en lokong helai hi right there lokor le. Helai hian Jubilee Hall ani helai hi hi Jubilee Hall ania pon ni sela went to tian unlock veka Sunday ten i boka roi ten kan kal dun lok mai ni hi pon ni sela han kal ve rim adur han ti le pusai nu na te ho puzai te ho khathin lunga lo om thina te chuan Helahi UPCI Golden Jubilee Hall. This building is dedicated by Reverend Harry Ishim, Director of Foreign Mission, on 21 April 2000. Pu Hari Sisima, Director of Foreign Mission Division, and Lai Khan He Ahong Helahi Jubilee Celebration Building, Ani. General Treasurer UPCI ani lai Reverend VP Matthew an Niriat Lasari kwa kuma ahon khania hi an Jubilee Hall ania engpo ni sela hei amun vel hi an kadu ai chon an da thing dewa kan salai building te so eng building nge ni ka he chiang chi lawa ma se an kol tu te kan an zot le anga aram chu sa phau an lo lu tran tir pu elisi maten lo lu tran tir laya an chet lan navel kha ani wangin alung len thak okay brother this hall for what purpose? This was the bungalow which used the previous our missionary. Our missionaries were okay. At present, it is not using. I see. So abandoned. It's abandoned, is it? Okay. Yeah. Helai hi tun ma salam so hantilang lok la right helai pu elisi mate an lo khosak to na ne tu na chonin nge ni kan mang to lowa tian kan kalsan ri ani atia an how to pa kha kana zota pon ni sela kan kalsan ram to mani sela sap te pusisi mate sul nu te khania heng te po hi an lo kal san to hai May God bless you all. Thank you for welcoming us and thank you for visiting this hall and
UPC in India. Kerala. Protest. Kì mà. Hắn chào rào về tàu tí. En tiên nan rồi tên. Chúng làm so hắn là sẽ là trái in cái ringa. Sa phô anh ông lâu nuôi chuan. Building te khi. Nung chia thác te po gần tiếng chứ. Hay hi tùy chun chua. Hay là hi tùy chun chua. Anh em mà na. Anh ông la em mi tổ. Tu na chuan hay. Trinh chụp tổ mấy. Anh ấy thì te kan say ni. Ole. Hay là hi Jnpc. Office anh ya. Với na hian. Kan han tàu le zuaya. Anung len thác cái kan thọ pui te. Office mun pui ber. Anh ấy mun po. Helai zong zong hi helam zong helan ti tai la hei hi an ma ni rubber phun vek ania mana khan kan tlo to min ko hmua eng lai tang hianin sumle pai te an lo mu ve thin ani hei amun abul vel po building anuam khop mai khi khilai abul na ya te hen building na de mai oma te hi kan han tla kan han lak pui thim thim bange Jnpc mun ma vel te chu kan en zawa zanina kan ria na tur ko chi lama kan tlan wang ko do na ni Sunday niya door arin khara anin khar ve na sakhop maya Christian antama Kerala hi lelam song a soi chuan foreign India rampon in lo fa na thok antam em chung ho chuanin na satakin an ramtan hian an sumlak lu anin kam hi an ron ti sang ani ti kha report kan ria to thin kha ani cho adikani ti chiang tu chu in le lo achangkanga ong pui achangkang em tin alu hi aizola tun lai hian dor than khata somnga ania chon adura khan kan zot thin mai maya kg alu po somnga thau ania silong alu kan han tiang chi alu tharlam de kha somnga nan zor ve thil chu atlom lutuk big lo ani ti lai te kha an report ta ila aram noi om lo ani bere Zandaria le minute somni pangania kan ril atram deuh hlek to a tlai chaw kan ei to don ani tilai hmuna hian Kochi kan thlenna hotel chu Zandar kuala mi som pakua pathian zara dam takin kan thleng le ta a tikhan tuna kan hmu thei chin zong hi part 2 ni sela ti chuan part 3 a Bangalore lama ko ran ho te ne na kanin khom na te ti chuan Kolkata lama ko ran ram leithar te kan naron ti chok le je donia